Oh yes, bimeze gute bakunzi ba Kanyarwanda TV, twongeye kubasuhuza mwe dukomeza kubana umunsi ku wundi. Turagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe, ni inkuru ikomeye cyane. Nawe utarayikora kora subscribe, reba wanditse ijambo subscribe ukandeho, cyangwa se abakoresha telefone ziri mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se mashini bitewe n'icyo ukoresha, kanda wanditse abone kandi ukazagera ubundi ujye ubona amakuru yacu uko tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Muri rusange rero turagusuhuza wowe uri muri East Africa, muri Tanzania, Kenya, Uganda, mu Burundi, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, henshi hagiye hatandukanye, mu Bubiligi, ubwo ni ku mugabane w'Uburayi, henshi hagiye hatandukanye turagusuhuza cyane. Rero ikituzanye, reka tugaruke ku ikipe y'igihugu Amavubi birimo kuvugwamo mbere y'uko ihura n'ikipe y'igihugu ya Seychelles. Hari urutonde rw'ikipe y'igihugu rwari rwamaze gusohoka rw'abakinnyi 11 baza kubanzamo, harimo na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Niyonzima Haruna. Habura amasaha make cyane rero, dore yuko umukino uza gutangira ku isaha ya saa 8 za hano mu Rwanda, bikaba ari saa 10 zahariya muri Seychelles. Haruna Niyonzima bitunguranye asohotse mu bakinnyi 11 baza kubanza mu kibuga, ndetse akurwa no kuri lisite y'abakinnyi bose muri rusange ikipe y'igihugu y'u Rwanda igomba gukoresha kuri uwo mukino. Impamvu nta yindi, Haruna Niyonzima muri rusange bigaragaye ko afite ibyangombwa bibiri agakoresha bitandukanye. Mu mwaka wa 2009 ubwo u Rwanda rwakiraga imikino y'igikombe cya Afurika, ngira ngo benshi murabyibuka. 2009 cyabereye hano mu Rwanda, ikipe y'igihugu ya Ghana iza kugitwara. Yari irimo ba Andre Ayudede, ngira ngo murabyibuka. 2009 Ghana itwara icyo gikombe. Haruna Niyonzima nawe nibwo yakinye icyo gikombe, ariko kugikina hari haragabanyijwe imyaka. Haruna Niyonzima ku byangombwa bye hari handitseho 1990. Yabikoreshaga hano mu Rwanda 1990, aribyo byangombwa yakoreshaga icyo gihe. Nyuma y'icyo gihe rero, Haruna Niyonzima yaje kugira amahirwe muri 2012, ubwo hari 2009 icyo gihe. 2012 ubwo yakinaga mu ikipe, yavuye hano mu Rwanda akina mu ikipe ya APR sinibuka neza, aza kwerekeza mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Young Africans. Muri 2012 muri Young Africans bahise akoresha ibindi byangombwa byanditseho 1988. Ibyo byangombwa bya kabiri by'1988 nibyo Haruna yakoresheje muri CAF mu mikino nyafurika muri rusange. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu nibyo yagendaga akoresha. Ubwo agarutse mu Rwanda noneho mu ikipe ya AS Kigali, Haruna Niyonzima ibyangombwa bye byongeye guhinduka, asubira kuri bya bindi by'1990. Ubwo rero murabizi yuko muri CAF ndetse no muri FIFA, iyo umukinnyi ava mu gihugu kimwe yerekeza mu kindi, habaho ikipe yakiniraga guhererekanya kugira ngo abone ibyangombwa cyangwa ITC muri rusange, birumvikana. Haruna Niyonzima muri Simba aho yakinaga bohereje ibyangombwa bimwe byo mu 1988, ndetse na AS Kigali bamaze kubyohereza, AS Kigali nayo yohereza ibindi muri CAF bamwakira nyine ibyangombwa. Ibyo bamwohereje bimwe yakoreshaga hano mu Rwanda muri 1990 nyine. Haruna rero muri CAF imaze kubibona ihita ishyiraho akabazo, iravuga ati uyu mukinnyi ko tubona amazina aramwe, imyaka ikaba itandukanye, bimeze gute? Icyo rero nicyo kibazo Haruna Niyonzima ahise agira, ndetse no mu ikipe y'igihugu birumvikana, kubera ko ari izina ry'umuntu umwe, birumvikana bamukoresheje bishobora kuvamo bya bihano u Rwanda rwigeze kugera kuri Dady Birori, ngira ngo benshi murabyibuka muri 2015. Rero akanama kihuse kari muri Seychelles karimo n'uwo mukinnyi kapiteni Haruna, harimo Bakame n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye bakomeye, bahise bafata umwanzuro yuko Haruna atakina uwo mukino, ndetse akava no muri lisite y'abakinnyi bashobora kwitabazwa muri uwo mukino, kugira ngo hataza kugira ikibazo
cyaba kuri ikipe y'igihugu muri rusange bitewe n'ibyatubayeho, dore yuko banavugaga yuko Haruna Niyonzima niba yaba atari mu kibuga n'ubundi bashobora kugira icyo bakora batsinda iyo kipe ya Seychelles. Rero Haruna Niyonzima impamvu yahise avamo ni ukugira ngo u Rwanda rudafata risike muri rusange. Rero bije kurangira Haruna Niyonzima asimbujwe uwo bita Muhire Keve ukina mu gihugu cya Misiri muri El Makasa muri rusange. Reka rero tubagezeho 11 b'u Rwanda bagomba kubanza mu kibuga. Mu izamu haraza kuba harimo Kimenyi Yves ukina mu ikipe ya Rayon Sport, niwe nimero ya mbere. Ku ruhande rumwe, kuri kabiri haza kuba hariho Fitina Ombolenga, ku ruhande rw'ibumoso haza kuba hariho umusore Manishimwe Mangwende, mu mutima defense harimo Rwatubyaye Abdul afatanyije ndetse na Bayisenge Emery. Imbere yabo mu kibuga hagati harimo Mukunzi Yannick ukina muri Suède, harimo Muhire Keve usimbuye Haruna Niyonzima, hakazamo na Djihad Bizimana ukina muri Wazir Beveren. Kuri ba rutahizamu ni batatu nk'ibisanzwe. Ku ruhande rumwe haraza kuba hariho Tuyisenge Jacques, urundi ruhande hariho Muhadjiri Hakizimana, ubundi rutahizamu n'umwe rukumbi ni Meddie Kagere ukina mu gihugu